Katanat Pulit kala Pynngat Mukotduma ne kes persyak iki Nongialam bahalor jaga hanya trap Youth Council namar kejing Leit Kyndang bean yak ying bean halum survey mentaka arpulai tarik jemang arja arpsau. Kerkum kejing pentip Superintendent of Police ke East Khasi Hills Uritu Raj Ravi yak kes la register hapo ke Sadar Police Station. Ula pentip bagi Nongialam ke HYC ke bala syak Pynngat kes ki kentup yu Presiden uba Roy Gopal Sendram, u Vice President uba Donbok Karlingdo, Assistant General Secretary Isaac Basayamat bat buon kiwe ki bom tip kerteng. Uni uhek Pulit la pentip baka jing tokit menta kala yak syat-syat halor kani ke jing jah.